Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada ondel-ondel bocil. Biasa si Joni tahu bulatnya dimakan tuyul. Penasaran pan teman-teman? Bagaimana itu ceritanya? Nih lihat aja nih teman-teman. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Tahu bulat. Enak. Ayo mau cuci tangan dulu sebelum makan. Biar kati cuma makan tahu bulat doangan mah, tetap aja tangan kudu bersih raga teman-teman. Lah, tahu bulat ayo kok tinggal 2 biji. Padahal itu kan tahu bulat limited editionnya aye, yang digoreng dadakan 500-an yang cocok dimakan pas arisan. Pasti Bang Jono nih yang makan. Ngaku aja Bang. Enak aja nuduh aja. Nuduh kagak ada bukti itu sama aja fitnah Joni. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Kalau bukan Bang Jono, emak nih pasti nih ya kan mah, ngaku aja dah, kagak usah pakai bohong sama Joni mah. Enak aja nuduh emak, sembarangan. Bener tuh kata Bang Joni, kagak boleh nuduh kalau kagak ada buktinya. Terus siapa dong mak yang makan tahu bulat aye? Kan dari tadi cuma ada emak ame Bang Jono di mari. Masa iya tuyul yang makan tahu bulat aye? Yo, ketahuan deh Aye.